Nakon toga stavljamo šinara 1 cm. Nakon toga debelo vanilje 3 cm. Samo lagano šećer. Sve ćemo baciti u bocu. Stavit ćemo coffee mix kroz hranjske krave stavljene na muki i pomiješamo jedan načetin sa poljskim medom i nadodat ćemo 2 deša litera čokolade. Sve nadodat sa specijalnom medom. Nakon toga držati na bocu i lagano pomiješati da se sastavci svi. Nakon toga serviramo čašu. I sad ćemo aromatizirati sa citrinom. Finalni krač. Miris. Da se zbrdo se spatimo. Najbolje je da vidimo sad. Udebelo jabuke.